The Mawrynkning constituency is set to witness another thrilling electoral battle as Dr. Osaphi Smithson Jirwa, a seasoned politician who has contested elections since 2013, announces his candidacy for the upcoming MDC elections. Dr. O.S. Jirwa, who narrowly lost the MLA election to Heavingstone Kharprang by 1,242 votes, declared his decision to contest as an independent candidate during a public gathering at the Orchid Restaurant, Mawrynkning. Addressing the gathering, Dr. Jirwa reflected on his political journey since 2013 and expressed that while he had not planned to contest again, the overwhelming support and encouragement from the public compelled him to heed their call and take up the challenge. Supporters at the event expressed their joy over Dr. Jirwa's decision, praising his continued efforts for the constituency despite his past electoral defeat. They highlighted his commitment to public service, contrasting it with others who, after winning or losing, often retreat from community work. Cầm đế của ông mga kwa pelak mga bangami, Andre habat kini kipat nyong kersan, kini kinong ya tre lang bangi, yung lada pimi lada tayi tan don tayi kwa rong banya, bandang perpore ni benle sudah sudah, ay men sobai ni bangindele, sudah ni kwa benle. Te habawan kum kata kathap, manrai kum no, ông mau faisya, bawa som na yale na, yale, ni bersekuman no na, ni sekuman. Karai kalau karai tu bisa. Peyong pey yala baik mi isa kaman mon gan mi isa kaman baik ringkat berkabor ke bapei sia pi ai nyen ya isa kaman ringkat berkajeng kurku berdok jong try nombok nong tahap. Mi komu kertong simet. Kidan ki bang ba kini ki kertong kendiet ki bayele komu kertong simet ta. Kidai ki badia kem babuk uniform ye. Salat mi tang banang mi rumah. Kena untai ni bila pun independen. Hal jemna ai dong ai tu ngapa bapa tapi kalau ya kecil le ya kan MCC election hai bapa tapi kamot yele baik kum kertong independen. Namar kemudian jemut ladang yele dan kano kasiang dan uniform kano uniform bro namai apa dis council kemudian ra kata ai kerja seng dapong dengan kano uniform bro tang suruh apa council untuk jo bro la phong kala da ko uniform ketiap siang la kala pat da ko mentah kat beding day report election dang phong uniform da ko la bon phong uniform UDP da kano no kasiang dala poi hadis council untuk jo bro la kala pertikotnya perlakati praknya perlakati bom ni ngintip bra mar dala poi yang hadis council untuk jo bro ukala independen Demlala penjela independen lepa ben lokoi pai le deng ado basang mentah. Benda apa yang tai sisi na deng yapoi sa katong. Bangin lombeng ipai kumne kumnya dan tak delo. Ba punya ai pun yang medang kumno ngi jele sono ngi jele ipai pak kin ai lem kadon. Kemudian kano tidon di parti jauh bangin habanya te so pula sahabat kasiang. Sahabat mi kena election. Dei ngong bangannya te so pula sa tangbat ipai pak. Mapay ba pin ai karai mapay ba pinya ai pinya kedong kelentay nong ile sanong ile ndang ila pay hangtay hapo dis council ado blay ibet ibon ado blay ibet yang ibunya ai kata katong ke jingjok ipai ba pinya lap yami pinya lam lenti kin kedo sano cibang ile ngangong apa mi pajale election apa mi madan sadang la bumi sok telebat imo kaboy khon mi betang banyan sua. Ngarong mi betang banyan sua. Hayeng tengah buon di uniform. Abolot uniform ta. Kai uniform pra rodan hai, jong BBP, jong kabom rodan hai. Jong kakte rodan hai. Jong kapat rodan hai. Habis cik kano uniform pentong. Daong uniform kompres tetela jorai la rem se hai. Teman form sudah mangin Keparti prak ko bilang ay bandero. Keparti prak ulah dah. Pat tu fake iya bahawa oi pat kalau jorai se long sudah form to. Tamakan sang pe apa di pat nong kersan. Kamusiam jama kalau bandon ne bang apa bandrong sa keparti prak. PVP nomor ngai bang nongrom ko biang. Yi riya ko nong yi ni tre da kata kamusiam mencakri hok.
Inile de kaliti hak. Henry. Kada kipat jong kasan pat jong madu de bele sata nginya sem kat kum kara jong phai ki ba dan lang hak to por hadir election.